In letzter Zeit hatte Elliot beträchtliche Erfolge als Ärztin. Und weil ihre Mutter Molly jetzt nicht mehr da war, wollte sie beweisen, dass es nicht nur Glück war. Natürlich waren alle scharf darauf, sich zu beweisen. Siinä odoše pluća. Daj dalje. Daj njoj sad. Stari, ko da ugalj imam na plućima. Rudnik mrkog ulja, Banović, divi se. Udara u glavu. Udara u glavu, jel da? Stavio sam hašan unutra. Ti peš Znaš zašto, evo je spomenik nastra. Ne, ej, stani, ne. Da pokažem šta se radi sad. Da na stranu, dole. Sad ga treba poploviti. Tako, stavim. Sad sam Sine, pušio se nargilu u Sarajevu dok nije bilo uglja. Kad su sažarana i ugalj drvelji stavljali od ozgo. I uvijek su ga ovako tresali. Ej, znaš koliko je vrela ova vilješka? Vrela, pa stavi. Stavi na stranu. Ovako je on napravljen. Sad ga iscmari. Dobro, nemoj to radba. Ovaj je dim gadan stari, ti što tu gušiš. Tobogan! Tobogan! Bungee jumping. Tobogan! Doviđenja, idem do zrća skočit, pa ja čuvam vjetar nešto u oči.